Asalibonani bakwethu, sithanda ukubonga bana sihlangane ngemva kwesikhathi eside. Sibonga abafundisi bethu, mfundisi uOB Mpofu lo mfundisi uCK Mpofu. Siyabonga ubana balapha bafundisi lingamukela abalaleli. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lale iviki okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga abalaleli bafundisi, siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Ama-camp meeting abenjani? Hayi, ama-camp meeting asibusisile ngemva kweminyaka singasayi kuwo. Hallelujah, hallelujah. Hayi inkosi sivulele. Ya sesilambile kakhulu. Hayi siyabonga. Sidlile sasutha. Themba libe lethuba elihle kakhulu. Balaleli siyabonga kakhulu ukulandela kwenu uhlelo. Ngiyathemba ubana udadewethu Mbali walinika umbuzo kuviki eliphelileyo. Uzamemezela abaphumeleleyo mbe ophumeleleyo uthola iBhayibhili. Ngizamnika lelo thuba ukuthi akwenze emsakazweni. Kodwa liqaphele ukuthi kumaviki alandelayo ngizokutshela ngizalijuma kulombuzo engizawuletha oqhakathekileyo. Kulogwalo ke silunika mahala kungelambadalo. Luthi lona when God said remember. Lolugwalo ke siyakunika ngavele uthumela ukuthi ngicela ugwalo oluthi when God said remember siza kuthumela lolu ugwalo. Bafundisi lamhlanje sikhangela isabatha laba prophet uTestament elidala. Ake sikhangeleni lindaba uthini uIsaiah mfundisi ngendaba yesabatha laba prophet ngesivumelwano. Siyabonga mfundisi. Sizafunda incwadi kaIsaiah 56 ivesi ngelika 6. Yebo. iBhayibhili lithi lona ke labezizwe abazihlanganisa lenkosi ukuyikhonza lokuthanda ibizo layo babe yizinceku zayo bonke abagcina isabatha bengaloni bebambelela esivumelwaneni sami. uNkulunkulu lapha uyakubeka kube sobala ukubana ke ukugcinwa kwesabatha kuhambelana lokugcina isivumelwano sakhe. Abese kubeka futhi ukuthi bonke okumele baligcine leli sabatha kasomajuda kuphela. Kodwa ke labezizwe labo kumele bagcine lolu suku ukutshengisa ukuthi kuyivumelwano phakathi kwethu loNkulunkulu. Kuhlanganisela wonke umuntu omthandayo uNkulunkulu kumele alugcine lolu suku. Ngicabanga ukuthi umfundisi nxa ufuna ukusincedisa ebalithi sivumelwano njengamafitshane. Kuyini isivumelwano? Omunye wabe sithi isivumelwano kuyini khona? Isivumelwano ukuthi uNkulunkulu uyabe esithembisile ukuthi lingenze nje ngizalenzela lokho. Lathi singakwenza khona lokho uNkulunkulu uvele uhleze egcwalisa lokho asithembise khona. Ngamanye amazwi ngathi isithembiso ngamafitshane. Kusase kudala yikho yini okuthiwa khona liyabhalelana phansi. Kunjalo. Omunye la yafaki lokhu zakhe laphana ukuthi liyavumelana. Yebo. Ngiyakhumbula ukuthi kwesikhathi kufaka inqumbi yamathi. Kunjalo. Ukuthi hayi sesivumelana ukuthi into lizahamba ngalindlela. Kunjalo. Kube lobufakazi. So isabatha uthi kuyisivumelwano. Kuyisivumelwano. Nxa sikhangela indaba yesabatha njengesi kuleba lithi sibonakaliso mfundisi Mpofu. Sizakhangela indaba esibonakaliso lapha kuEzekiel 20 ivesi 12 lo 20. Ithi yona futhi ngabanika amasabatha ami. Ukuba abe yisibonakaliso phakathi kwami labo ukuba bazi ukuthi mina Nkosi ngiyabenza babe ngcwele. Uvesi 20 abesithi yena lihloniphe amasabatha ami ukuba abe yisibonakaliso phakathi kwami lani ukuba lazi ukuthi ngiNkosi uNkulunkulu wenu. So lapha iBhayibhili iyasichasisela ukuthi isabatha liyisibonakaliso kumbe liluphawu phakathi kwethu loNkulunkulu. So nxa sikhuluma indaba yophawu sikhumbula izifuyo. Ukuthi izifuyo ziyabe zilophawu olwakondlovu labe kuthiwa ngolwakondlovu. Kumbe umtshiso. Kumbe umtshiso abazibona bayakwathi ngezakondlovu. So isabatha liyabonakalisa kumbe liyaveza ukuthi thina singaba kaNkulunkulu. Ukuligcina kutshengisa ukuthi singaba kaNkulunkulu. Njalo lisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu uyasingcwelisa. Nxa uNkulunkulu esingcwelisa sikhumbula ukuthi kudala ijaha lasithi lingakhonjwa intombi. Lali suka lithi hayi ngisadinga imali yamalobolo. Kodwa ngenxa ukuthi ngiyakuthanda salubambe lapha. Ngiyenzela ukuthi ngingaphenduka sibe sesichata. So kulento kuthiwa isibambiso. Kwakungaba lilembu kumbe kube ngenye into eligugu.
So ijaha nxa lalikhatshana lidinga imali intombi ingafuna ungathi silingeka yayikhangela isibonakaliso lesiya xa bekhona abayabasondelelayo ibisikhumbula ukuthi kule jaha lami lingithandayo nansi isibonakaliso so isabatha liyisibambiso liyisibonakaliso esokuthi uNkulunkulu uyasingcwelisa uyasithanda wasidala every 7th day of the week siyakukhumbula khonokho ngoba siyabe siligcina sikukhangele akula jaha lingasikhohlisa hayi akula muntu ngasiyenga sigcine sesikhombela inye ijaha ngaphandle kwaNkulunkulu owasidala ngoba silesibambiso samaviki wonke umfundisi lokho kukhona yini okwezibambiso kade simbe okusela akade sokulama engagement ring ikho sebekusebenzisa kade kodwa umcabango wesibambiso lokufanana yes siyabonga mfundisi singakhangela uMahubo ngo92 mfundisi CK ukhuluma ngani siyabonga mfundisi ngesiqede yonke safunda amavesi ayisithupha awakuqala bese sigcizelela ukubana ke ukhuluma ngani uMahubo uthena ke kuhle ukubonga inkosi ukudumisa ibizo lakho ophezulu konke uchumayela uthando lwakho olungapheliyo ekuseni nokuqotho bakho ebusuku ngokuchaya icaco elilentambo ezilithumi langecaco elikhala kamnandi ngoba wena Nkosi ungithokozisile ngomsebenzi wakho ngomsebenzi wezandla zakho ngiyahlabelela ngokujabula yeka ubukhulu bemsebenzi yakho Nkosi imicabango yakho izikile kakhulu isiphukuphuku singeke sikwazi lesithutha singeke sikuqedisise lokho so sinanzelela lapha ukuthi uMahubo u92 lapha uyagcizelela lokuthakazelela imisebenzi kaNkulunkulu ayenzayo wayiqeda ngosuku lweSabatha waphumula ngalo so lolu suku lolu njengoba ngesikeza kuthinta emuva ngale kayisilo lamaJuda kodwa ngelethu sonke kubana ke kumele siyibonge inkosi ngalokho esenzele khona siphinde futhi sidumise ngenxa yemsebenzi yayo lalokho esikubona yasenzela khona ngenye indlela mfundisi sosuku lokudangala hayi sosuku lokudangala usuku lokuthokoza kakhulu sibonga sidumisa mina ngiyakhumbula ukuthi umama wayesiphekela ukudla okumnandi kakhulu ngosuku leSabatha kunjalo akumela ukuthi abantu belusuku abathona behawula bebonile belengisa amakhanda ngabo babhemi hayi lusuku lokuthokoza so ihubo lika 92 liyasikhumbuza khona lokho ngibona ngani abafundi beBhayibheli abaningi bakhumbula ukuthi leli lihubo elihutshwa ngoba ingoma phela le ingoma le ingoma yayihlatshelwa nxa abantu bethakazelela bethokozile bekhumbula uNkulunkulu obadalile siyabonga mfundisi nxa sikhangela kule ndaba uIsaiah akhuluma ngayo mfundisi Obhila phana ukuthi liyintokozo kunjalo lapha sesikhuluma ngeattitude umuntu abalayo ngesindebela ngazi kumbe ngumnakano othile umuntu abalayo nxa ikhumbula iSabatha uIsaiah 58 verse 13 lo 14 ithi yona lapha inkosi ithi uba ungoni iSabatha ungenza umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele ulibize iSabatha ngokuthi liyintokozo lo suku olungcwele lenkosi ngokuthi lulodumo uba ulihlonipha ngokungahambi lokungasebenzi ngalo lokungakhulumi ize uzafumana intokozo kimi ngizakukhweza ezintabeni eziphakemeyo zomhlaba ngikuphe ilifa lika Jacobe ukhokho wakho ukuba ulidle ngoba umlomo wenkosi ukukhulumile so lapha uNkulunkulu uveza ukuthi iSabatha kumele libe lusuku lwentokozo usuku olungcwele olungafanele ezinye insuku kumele ukuthi nxa silikhangele sokukhulunywe lapho ukuthi akumelanga kube lusuku lokudana kumele kube lusuku lwentokozo ukuthi nxa ngicabanga ngalo ngilibone soluphuza ukufika ungakhumbula ukuthi kudala abadala babesebenza emadorobheni kwenye isikhathi engene liyacheba engene kumbe kuvuthi isithwala ngamanzi kodwa ningezwa ukuthi ubaba uyabuya kuba lokunye ukuqundwa ukukhangelela okumangalisa ukuthi mhlawumbe ubaba ebuya lesichebo siyatshintsha labanye abantu engcenye umakhelana kade besincindezela lapha mhlawumbe ubaba ebuya siyakwazi ukuthi indaba zonke ziyalungisa so iSabatha kumele libe njalo nxa abantwana labazali belikhumbula kumele bakhumbule ukuthi usuku lolu lusuku lentokozo lusuku lenkululeko ukudla kwakhona ku special yonke into special ngisho lezi isebenzi eziyabe ziqhatshiwe emakhaya
ziyathakazela lolu suku ngoba ziyakwathi zizahamba ziyehlala enkonzweni yinye labaqhashi bazo. Kungabi khona ukuthi lo usisebenzi lo ngumqhashi ngoba uNkulunkulu uphatha bonke abantu ngendlela efanayo. So lusuku lentokozo, lusuku lenkululeko. Kumele ukuthi abantu balubizwe ukuthi luyintokozo. Kungabi khona ozithokozisa yena. Esenza iBhayibheli esikithi ama personal pleasures. Ukwenza izinto ezithokozisa umuntu kodwa kumele kwenziwe intando kaNkulunkulu hathi le ngihambo futhi zomuntu kodwa kwenziwe intando kaNkulunkulu kube lokuthokoza ngosuku lweSabatha. Ngicabanga mfundisi ukuthi omunye wakasikhuluma wathi intsho lenkabi zangakibo zasezikwazi ukuthi namhlanje iSabatha sibotshwa lamhla asibotshwa lamhla ngeSabatha. Ake sikhangele mfundisi CK indaba kaNehemaya labathungameli. Siyabonga. uNehemaya ngu13 ivesi ngelika 15 kusiya kwelika 21. Lapha uNehemaya ukhuthaza abathungameli leziphathamandla ukuthi zikhuthaze labo ezibathungamela ukugcinwa kweSabatha. Ngizafunda ke lapha babe yibo abahamba phambili. Babe yibo abaligcinayo behamba phambili ukwenzela laba ababathungamelayo babone isibonelo esihle kubathungameli. Ngiyafunda lapha kuNehemaya ngu13 ivesi ngelika 15 ngiye kuma kwelika 21. Ithi ngalezo nsuku ngabona abantu bakoJuda benyathela izikhamelo zewayini ngeSabatha. Bethatha lamabele amanengi bewathwalisa obabhemi lewayini lezithelo zevini lezomkhiwa lazo zonke inhlobo zemthwalo bezingenisa eJerusalema ngeSabatha. Ngabaxwayisa ngumthungameli uNehemaya lo. Ngabaxwayisa mhla bethengisa ukudla. Abantu baseThaya labo ababehlala phakathi komuzi baletha inhlanzi lenhlobo zonke zempahla bazithengisa ngeSabatha kwabakoJuda laseJerusalema. Ngazisola izikhulu zakoJuda ngathi kuzo buyini lobo bubi elibenzayo ngokungcolisa usuku lweSabatha na? Kabenzanga nje okhokho benu loNkulunkulu wethu gehliselanga kithi lakulumuzi bonke lobu bubi na? Kanti lina ngikona lisandisa ulaka lukaNkulunkulu kaIsrayeli ngokungcolisa iSabatha. Kwathi lapho sokuqala ukuba mnyama emasangweni aseJerusalema lingakafiki iSabatha ngathi iminyango kayivalwe. Umthungameli lo ingavulwa kuze kwedlule iSabatha. Ngabeka ezinye inceku zami emasangweni ukuba kungangeniswa umthwalo ngosuku lweSabatha. Abathengi labathengisi benhlobo zonke zempahla balala ngaphandle kweJerusalema kanye loba kabili. Ngabaxwayisa ngathi kibo ulalela isixwayiso sakhona. Lilalelani eduzane lomduli na? Oba liphinda futhi ngizalibopha kusukisela kuleso sikhathi kabasenzanga futhi kabasebenzanga futhi ngeSabatha njalo kabalingcolisanga. So sithola umthungameli lapha olesibindi okhuthaza abanye abathungameli abasebelibele ukuthi iSabatha kumele ligcinwe. Abuye futhi akhuthaze lalabo abathungamelayo. Abuye futhi abathathele amanyathelo ukuthi bangayekela ukukwenza yena njengomthungameli obekwe nguNkulunkulu ulomlando ukuthi abone ukuthi iSabatha kumele ligcinwe. Kanjalo kithi njengabathungameli kumele sibone ezimulini zethu ukuthi iSabatha liyagcinwa. Ezinkonzweni lapho esithungamela khona kumele sibone ukuthi iSabatha lenza njani liyagcinwa. Fundisi into siyikhulumile ithathela mina isikhathi silomhawu unithathele emlonyeni ukuthi ubuthungameli buqhakathekile. Kunjani? Usukele emulini ubaba ngumthungameli. Usukubeke kwabasobala ukuthi obaba kabathungameli imuli zabo. Kunjani? uNkulunkulu ukhangele ukuthi wathunga uNehemaya uyasitshengisa ukuthi umthungameli kathungameli ephambili. Kunjani? Angahambele emuva. Abe isibonelelo futhi. Ahlavala amagedi. Mina ngilo baba mkhulu singubaba mkhulu ngumalumakhe kamama onzalayo umpofu. Ukhulu wami umpofu wayechitha lamanzi. Wayebacanga ukuthi kona hayi wayelukhuni kakhulu. Wayekuthi angifica usupheka ngeSabatha imbizo ayephula lili. Yabe bangathi kona hayi wayemubi kakhulu. Kodwa ke wayetshengisa ukuthungamela. Kunjalo. Ukuthi abantu abakwazi ukuthi uNkulunkulu athe kungcwele kunjani? Kungcwele. Bafundisi kuyamele siphangise isikhathi sethu ngani sesihamba. Ake sikhangeleni indaba eka ngoIsaiah. Isaiah uIsaiah mfundisi ophila phana.
uthini uIsaiah? uIsaiah uthi yena abagcina usuku lwesabatha uNkulunkulu asaqambanga ukuthi nguchapter bani abalaleli. Isaiah chapter 56 iverse ngo2 sisiya ku7. Singayifunda yonke but ngizathi into verse 5 lo6 la. Ithi yona abagcina usuku lwesabatha ngizabanika endlini yami la ngaphakathi kwemiduli yami isikhumbuzo lebizo elingapheliyo elingayikukhohlakala. Ibisisithi yona labezizwe abazihlanganisa lenkosi ukuyikhonza lokuthanda ibizo layo babe izinceku zayo bonke abagcina isabatha bengaloni. Ngafunda laphana iyaveza izibusiso ukuthi abazaziphiwa laphana ukuthi abazaphiwa ibizo elingapheliyo. So usuku lwesabatha luyaletha izibusiso kumbe lwenza kube kuhle kulabo abalugcinayo. Nxa ungakhangela kuhle kulokho kugcizelela lapho ukuthi labezizwe. So uNkulunkulu kehlukanisi bantu. Isabatha kasola amaJuda ngelabo bonke abantu abakhonza uNkulunkulu. uPaul uyakugcizelela ukuthi akusela mJuda akusela owezizwe. So abagcina usuku lwesabatha uNkulunkulu uyababusisa kuzigaba zonke zempilo. Singakhangela amaJuda bayaphumula ngesabatha kodwa banothile kuyedlula phose abantu abaningi emhlabeni kodwa bayaphumula basebenza 6 days ba strict futhi. So ukusebenza insuku eziyisithupha kakuyenza ukuthi umuntu alahlekele. Ukuphumula ngesabatha kuyaletha izibusiso. Ngiyalithanda ibala mfundisi elithi izibusiso. Isikhathi silomhawu kodwa ke ngiyalithanda ngoba izibusiso into enhle sikithi. Ngicabanga nxa ukhuluma ngebhasi mina ngakhulela ekhaya. Nxa kwakubuya kule bhokisi leliyana icard box leliyana phakathi kwakwebe lezinto ezimnandi ezinhle ezithi chwaka izibusiso. So isabatha libuya lilani lezibusiso ngizusitsho njalo. Abapriesti ke kuthiwani ngabo? Siyabonga mfundisi. KweEzekiel ngu22 iverse ngelika 26. Uyakhala lapha uEzekiel umprofeti ngenxa yokungagcinwa kuhle kwesabatha ngabapriesti. Ngizafunda lapha KweEzekiel ngu22 iverse ngelika 26. Kuthona ke abapriesti balo bawaphule umlayo wami bangcolisa izinto zami ezingcwele. Kabenzanga umahluko phakathi kwezinto ezingcwele lezingangcwele futhi kabawufundisanga umahluko phakathi kwezinto ezingcolileyo lezingangcolanga. Badelelile amasabatha ami ngangcoliswa phakathi kwabo. So ngamanye amazwi lapha uIsaiah uyakuveza uEzekiel uyakuveza ukuthi abathungameli laba abagoqela abapriesti ngitsho labafundisi kumele babe yisibonelelo abantu. Kumele bafundise futhi abantu ukugcinwa kwesabatha. Yibo abaphambili. Babe sebengcolisa ke lokho uNkulunkulu athe ukuphawulile wakubeka eceleni kwaba ngokukhethekileyo. Ngamanye amazwi kwenza kube lula ukuthi abalaleli ukuthi nxa sithi ukungcolisa isabatha yikwenzani yikusebenza ngalo angithi yikusebenza ngalo ukuthengisa ngalo ukwenza into eyansuku zonke okungamelanga yenziwe ngesabatha okumele yenziwe ngensuku eziyisithupha okungamelanga yenziwe ngosuku lwesikhombisa olulisabatha lokuPhosa. So lolu suku lolu alufanani lezinye insuku lukhethekile. Ngenye indlela mfundisi kulezi zinto ezingambi. Angithi ngibeka isibonelelo ukuhamba uyehlakula ensimini yakho uqondile angithi kodwa nxa ususiyahlakula ngosuku langesabatha awusaqonda usungcolisa isabatha. Kunjalo ngenza ukuthi abantu bakuzise kuhlabalaleli ukuthi nxa sikhuluma ngokungcolisa isabatha sikhuluma ngento enjalo. Ukuthengisa ukuthi uthola inzuzo phakathi kwensuku zokumele uthengise ngazo kulungile but ungakwenza ngesabatha sungcolisa isabatha. Isibusiso besikhulunywa ngumfundisi uObhimpofu lapha awusasitholi. Ake sikhangeleni bafundisi lapha uAmos la uyakhala. uAmos ukhale sithini mfundisi? uAmos uthi yena kulabantu ababe befuna isabatha libuye lidlule. U8 verse 5 angithi. Ithi yona uAmos 8 verse 5 lapha lina elithi ukuthwasa kwenyanga kuzadlula nini ukuze sithengise amabele ethu. Lesabatha lizaphela nini ukuze sidingise amabele sithengise amabele ethu. Senze isikali sokulinganisa sibe sincane kodwa imali ibe nengi sikhohlise ngesilinganiso. So ithi yona kulabantu ababona ngathi isabatha liyangenela ezintweni zabo liyabaphambanisa. Kufana lokuthi kudala kwesikhathi kwakubuya abanye abantu bezovakatsha ngikhaya
umuntu encenye bezovakatsha abantu babe bethanda ukudla singabantwana sasingakuzwisisi yabe ufuna umuntu lwana yenze masinya hamba ubuza siphambanisa vele umuntu uyahamba nini kulabantu abathi isabatha vele liyahamba nini ngenza imali umuntu lokho sokundisturb ezintweni zami so ngomcabango abantu abanjalo sebephulile isabatha lanxa engabe senkonzweni lanxa engazange emasimini hayi uyabe sebenze ngenhliziyo ngengqondo so uNkulunkulu uyakukhuza futhi khonoko ukuthi ugcina isabatha kuyedlula i-physical esingathina isikhiwa i-physical keeping of the Sabbath ukuthi angiyangabamba ngesandla kuphela kodwa kuyagoqela lengqondo ukuthi ngicabangani ngosuku leSabatha yikho esikufunda lapho fundisa akuncedisi yini ukuthi abalaleli bakuzwisise ukuthi ake sikhiphe lezi zinto lezi zama WhatsApp ke sibeke eceleni konke khonoko ngoba khonoko vele kuyangena ezinye izinto kuyasibuyisela ngeSabatha abantu kuyakhuluma abantu abaningi ugcine kuthatha ingqondo yakho vele kususe emumweni wani wenkonzo so usuku lolu kumele sibili silulinde kuhle lokunye mfundisi enxa singakuncedisa abalaleli ukuthi akula kulahlekelwa ngokungasebenzi ngeSabatha akula mali engakulahleka ukhulumile ngesibusiso idole elibusisiweyo kalifani le$2 engabusiswa futhi lingenza okwedlula even $10 kutholakala ngeSabatha ngoba nxa ususebenza ngeSabatha kulento eziningi ezingathatha $10 liyana ubone ngasekho ikulahlekela imali eningi kodwa le$1 elesibuso sikaThixo uyabona ephila kuhle so kumele sigoqe bafundisi indaba yethu nxa sikhangela ngokungcoliswa kweSabatha mfundisi CK ngamafitshane uEzekiel ngo20 verse ngelika 16 mfundisi uEzekiel umprofeti ukhala ngokumemetheka kokungcoliswa kwesuku lwangeSabatha ithi yona iBhayibheli lapha ngoba bala imithetho yami kabahambanga ngezimiso zami bangcolisa amaSabatha ami ngoba inhliziyo zabo zathanda izithombe zabo ngamanye amazwi lapha ukubeka kube sobala ukuthi okwenza ukuthi bangagcini imithetho kaNkuluNkulu kulezinye izinto abazithandayo ukwedlula lokho kumiswe nguNkulunkulu okusemthethweni kaNkuluNkulu khonokho kuba izithombe okwenza ukuthi iSabatha lingcoliswe ngoba siyabe sidonswa yilokho esikuthandayo esikulalela ukwedlula uNkulunkulu isibonelelo mfundisi eseduzane ngesiqeda ukukhulunywa ngapha ukuthi umuntu angathanda imali kunjalo uyabe secanga ukuthi nxa ngingasazange ngayathengisa ngeSabatha nxa ngazange ngiyekwenza izinto zami ngeSabatha abantu bathi business ihamba kakhulu ngeSabatha ngabona uSathane wakwenza ngabo imali sokuhlombe zonezo sokumele sigqibe bafundisi ngokuthi uIsaiah uthini ngomhlaba omutsha ngamafitshane uIsaiah 66 verse 22 lo 23 u22 uthi ngizakwenza iphezulu izulu elitsha lomhlaba omutsha u23 abesithi yena inyanga ngenyanga ekuthwaseni kwenyanga ngeviki ngeSabatha bonke abantu bazakuza badumise phambi kwami itsho inkosi sokuthi uthi ezulwini iphakade lonke sabe sikhonza nini ngeSabatha kusekucineni kwaIsaiah lapho so nxa sikhonza ngeSabatha kathesi siyalabila kumbe sizuza inzwisa yalokho esiyakwenza ngaphi ezulwini kufana lokuthi abantu nxa kuma sports kuya practice ungakayingena ematchini so nxa sikhonza ngeSabatha kade si practice esiyakwenza iphakade lonke ngaphi ezulwini so kuqathekile ukuthi sije siqalise nini kathesi sinambithe kathesi sije siqalise ukunambitha kathesi so iSabatha is not temporary it is here to stay forever liyaba khona iphakade lonke mfundisi CK siyabonga mfundisi practice makes it perfect batsho njalo haleluya balaleli siyabonga kakhulu isifundo esimangalisayo abafundisi abasinika sona ngithemba liphathisekile kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo inombolo zocingo 0718444196 lo 0786204000 inkosi ibelani inkosi ilibusise sidibane njalo ngesikhathi esifananayo siyabonga